constituency Kaparlo Center hi thialong Sokirot lapen kapapeng akor kapaklan. Citizenship Amendment Bill puthak SDC KSA lapen KNC tumpen Dengaw along ke khamkhia site kedeng. Karbi Students Boys Hostel Guwahati along ke Bangmia Korte ato aphan karcho mai kapadopon. Kardom ada birda thanbang nili sami Monica Milikpi nom birda tonpen arjuik tha. Phuluni constituency Kaparlo Center Bazaar along Phaikuni ni phaing kora player ni crop cutting demonstration with reaper and binder jamek deng ponsi Sokirot pen kapapeng akor mate amation kapaklang pon birda katnyo sa hemalong birtang pale. Labangso Ajay Megalong Karbianglong Autonomous Council Yemomor Singh Tisu Phuluni constituency MEC Dorsing Ronghang Phuluni constituency VDC Chairman Barim Kondo Kro Rat Cyclem Bang Kolominti BJP Mohila Maipi Kakung Tisupi Singhasan constituency BJP Songjapo Jiten Ronghang Langsumi P Block Bar in DLCC Chairman Sadharam Singh Nar Lapen Phuluni constituency Radatum Chetongdun. Alang RKVY labangso scheme pen sila nang palelo lapen labangso scheme labangso tractor adam ke lakho sose deposit 50% subsidy government na himpen pipono lasi laknira suri pickup rahini londa labangso amisin long ponpo lapen non labangso amisin bang da kewa na bang ke da ke kecheng silang lasi ladaka bang ke non na ke lia bang e private lang lasi lapen aku adiman jong si dulu dan aku siam sarpulo dan one to bomb nang busi nilipat nang pupon no lasi labangso amisina bangke diesel pensi kaselam lasi laso amisin bang diesel liter si pen 1 घंटा liter si pen घंटा silo nang de ke komna sitame hapre si mate ciri trokan bangke la rot poninti te voifista la ke nangkeli ceng amisin lang pot itum Karbianglong bang Non technology kaya long chutiki arada phan mat hadam si Karbianglong Autonomous Council Agriculture Sai campaign ke chengsi home police Sokirot pen kapapeng amisin Phuluni constituency aphan sika lak phosu se dor government a hin pen phan phokep an subsidy dor pen sika lakhini rasuri plike brahini dor pen keron padopon. Lasokor mati machine lake diesel pensi ke liter sialong ghonta sian rotpon long lapen ghonta sialong bigha piben bigha truck an rotpon un pusi pachini Karbianglong long nona mat ke wan home plibet lang lapen lasokor ke cheng silang puta pachini ponthu. Dengaw National Highway 36 ka chelenga tower pikengkeng ASDC KSC lapen KNC atumpe Phaikuni ni phaing kora player ni anikang samapor citizenship amendment bill puthak ki khamkhia sa kedenga birta pherang ke raju ka tharpen birtang pali Karbianglong kang preja mahawara long keba puthak ka chesonga sa kedenga son thaksi Dengaw long ta ASDC KSC lapen KNC atumpe National Highway 36 ka chelenga tower pikengkeng metheng tom or cripe and arm ka chejeng padoponsi ka chesonga sa kedeng Matil korok. Hai. Delhi along BJP government atum parliament session ke chenglo na penla so parliament session along ke CAB Citizenship Amendment Bill Uniform Civil Code la pena ka prega bill dia bill la mangke ito phan hengnot dak isi morat mok isi socio economic life along la so bangli tuma reflect ji la so bill bangke yung si pass that pulong te la bangili tuman sung prungji la so lam chini si pini dak Dengaw long penchenglok bute Karbianglong long tameni tum la so bill against tum ke fight dia phan kache song pon dia phan itum pini son thengkom prison da dengpon lo la pen son thak sia kache song itum pon thu bom lang la pen asam long akaprek song atum la so bill against kache song long tameni tum la bangke chirap dun si la so kache song bang yang song pon thu bom ji la pen so bill punu pode pass pe dia phan itum la bangke song pon bom ji Mentune pensita me capture kar dun thek pusika che songa sai kapadopon atum pen lam theke jai padopon
Dogmuka Longam Teron Memorial Auditorium Hall along Paikuni ni Paing Kora Player ni ada por pai kre sira minute hong keba por malompen akimi kedeng mi Mahamaya VDC Chairman Orson Rohpi Mahamaya Mondola Mai Phu Purno Ingti lapen Board Chairman Lang Tuktimung atung apan Mahamaya BJP asong atung pendengsi karcho sai kedeng abirta karnyu salong birtang pali BLCC Chairman Sarot Teron Bangachapayan Pupono Mai Long Mondola Kongjun Bang Babuti Sopen Mike Phalam Thelapan Lui Kapachinia por and pon Karchoa sayang dengan maya long alhisar po man pen Karbiang Long Termas Council IM Lunsing Teron man pen aluhiya man pen State BJP dun mai phulong ki phangcho Emiaro Junor Ronghang Mondol Committee Observer Komala Teron P District ST Morcha mai phuruk motok B lapen DMB Chairman Biren Singh Teron atum pen Chenglong Ong Dung man pen ke dobang phubang pia tum chetong dun si mai mesen pen pachun pon non molom so por phan birta moin tapoi snang Start here, right anywhere. Isan Motors authorized dealer of Royal Enfield. Rongkhelan near Don Bosco School, Dipu. 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, contact 700-280-5342 and 8812-805591 or you can mail isanmotorsk@gmail.com. Kanj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand. An offer you cannot refuse. Kanch Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Dihina mo ophiputor birta along wang thuiglo. West Karbi Anglong Dongkamukam along Paikuni ni Paing Kora player ni ada porpai sirkeba porpen Chris King sojongara ni kethe mate Fizze mesen ba katalon po birta pherang ke Kelvin terang pen birtang pali. Jaimega teng ba daba porar namaphan kirokar chokpa dopon apithu karkli kangthir lapen Eucharistic kangthira phan kang dukar dom padopon de dapi sojong peris kapar long kang ke dorong tin pen nangache tong donatum arnama lun kilun kachepate asai padopon. Chris King arani ke theka talona longka chopha kurusar Reverend Father Nicholas Teron, Father Lukak Marak, Principal DBS Sojong Peris, Father Jos, Father Roland Bhas, Sister Lapen Bangsuri si Sosea Pachetong dun si RDP dun. Sayang deng judet pen kachetong arada tumpen choranesan chorapsar pen Chris King arani ke theka talon exam jin pen pachun pon.
Corby Students Boys Hostel Guwahati along ke bahmi akorte ato phan ingdeng koira troxy karcho amai KSBH pathwa klam along phaikuni ni phaing koira player ni kapaman pa birta GGKSMI phubarim Dhormsing Ronghangpen birtang pali Karcho amai kapaman pon along Linson Ronghang monitor Corby Students Boys Hostel la hin pen kachaphaim phupon amai along Alhisar po aman pen Lamarjan kachaparjan da pen Jalin bang Rajiv Kro chetong don phabang jangaluhi aman pen Inspector of Sericulture Longkitimu Assistant Professor Guwahati College Elvin Kronihang Lapen Jophal Hiaman Penabarim Corby Hostel along Kidobang Pulitson Rongphar GGKSMI Phubir Toning Jai Dunsepi Samimanai Hansepi APBN Niranjan Ingti Lapen Guwahati Address Manager Probin Teronatu Chetong Don Anparta ki jutsi ke doana phanta inquire troxy angde Corby Hostel along ke bangmia korte to phan karcho amai along chetong dun thegapot assistant monitor mukrang be hin pen kachurolam the pajir ponsi mai mesen pen pachun pon ada birta bangkela ponsi kang ton point glom do methak me kurang thu